eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono babwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yebutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wairire uyanaende mwanchwa umuri wa Getembe TV Ekeonga Chinsa Ikomi asenchera yobangi ritukerigara ya Jumatatu tutarike 23 rituko Kenya nense ngima egochengera rituko rya batakana gose International Widows Day Catherine Nyaboga boy governor Nyaboga kurasa umuntu abo imanyiriro balna basendari kuri studio ya kabiri nero koneke muna chibichana mariogi boy karachira senchira yoboikirano mobere bwo musacha yomo bwe myaka anyemerongene nigo otoke mambia rero gosibire asomote ansemo ya Gyanchere meya nyari bari chache county ya Kisii yasa gotebekana musacha yokurori gamaniga abete ka goitororo korende umubiroyo okaretwa no kubekwa asensemeyo Samarieta engoro Dennis ke mochi vero patient ake no maambia ngukira bono maambia wakirwa ripotinga umuroya munaro ya Gyanchere umeteime be ororo besibeta nengo minyo kira tuachire tumanyorire abo maenda ngo muro inasirete lakini tariyo yo kurwero se division ya to se location ya to arweta kuwese division na location ya Ikomi Asamarieta na banyane muchyoyo bari baje karoba yiwe kurateyo no batabiri ngani gakorokwa ezikon nanga mukaya no maenda na ba enyanta bekengori baskali
twatebio moesi sikembu mocs tuma basikali gocha naenda twa DCI abasongo bachira ba process ya si no vere ona iboganyete aba transported to Kisii KTLH ndinde chunguzi yagenderenga na cyumuntu yacha gwita netwakire kobokero okoboka kwabona mambia kuna litukolire abantu kera babuchake ikigasi kyabo cyakera lituko batangana mambia bagocha bakonyora omuntu urega otuga imororo danya angabune yarenda tu akabekoro egeko geronye ndiye ngente kangana tenene nandi kangana sukunene ense yesi yaikeire bono togoitana gosenge kegendererata eserekali manyanga mangana imo manyanga kegendererata nando no mwana boda boda okwirigeria ekichanege kasana twanyorire omwana oyo mo bweng'ento ore gokora egasi engiya ase ekenyoro ore gokonya abantu ase ekenyoro okobogoria amatoke okobogoreria abantu korwa omogondo obarentera omwana oyo iga abwate tu akasungwa ase engori naende akabekwa agatugama tari ng'aga eng'entate dunto okobeka egente ke ng'aga eng'entate iga ang'entire akiri rende twarorire amabere amanene naende twasabire abantu bonsi ekero motaigwanaini mogochi konyara gosaria egente ekabire ngabuneye nenchire engiya moigwanane moborane none rideni mobwate moigwanane lakini ekero okong'enta omonto eng'enche ekabire ngabuneye none ekenyoro giakoragereiri n'abantu bonsi bakoragereiri abaikiri ase enkeje turamanyanga sababu yo gwita kwaya nereri lakini ntokagerete n'abasigari kara bakorire uchunguzi yabo batatebina gentoki Ritkoria rero tariki 23 mwancho muregereria Kenya ninsengima nigo egochengera ritkoria batakana gosiritkoririya yokonyorra ritkorio gochengera abangina bari babere bagosiria abaga kababo ritkorio kamanyekaine buna International Widows Day cross county Nyamira nigo umurugi bo muraibense moswatire shoruto akagerose aika imeye county ya Nyamira erigo sanga nabangina korwa ase abangina batakana cross county yo ya Nyamira na imambia rero nigo oyo bakawukwana aburire abantu gosika abatakwana gotabaunurira nabo igo kugenda kubakonya na kokonya chintakana having its foot inside on the tail of a rat or a mouse and you keep quiet. He says that then you are not appreciating the pain of this person. There is no neutrality when it comes to justice. We must give our widows and our orphans justice. They have a right to inheritance. You always have a choice to defend the widows and orphans. Tell the story of the widow. Help them get justice. Hold their hand through the process. Let them seek justice. Don't steal from the widow. Don't steal from the widow. Today we stand on the threshold of making a decision. Making a choice to stand with the widows and orphans. Whether we are going to stand on the side of the oppressor or the oppressed. God chooses the side of the oppressed. Whose side are you on today? On such a day, the Lord from his sanctuary lifts up his people from poverty, the poverty of love, the poverty of purpose, the poverty of hope. And he's saying, I'm restoring hope to the orphans and widows. Today we can choose whether to adopt a child or a baby. We can choose to pray for the widow and the orphan. We can choose to support by giving them a donation. We can choose to support by giving gifts. Or we can be politically involved to champion the rights of widows. Even making plain the good news this morning to champion widows is also something. So I call on us today, gathered here, to stand with the widows and orphans. Raboti orundo chikogochira Chinsa ibiri na Chinsa inye chibotuko bwarero fatiga digisemba nagendrete gukoreganira asenchira ereyo bwikirano mokonyi bumuraibensi ya Kenya muske professor Pramukithore Kindiki litskoria rero nigo ara egeikarogia IPEC gose egeikarogia intergovernmental budget and economic council ensemo ya Karen omuche o Nairobi negeikarogia kirano negatia bawaziri na boigo egatia bagavana ase omuske Kindiki akwanera omurobiro devolution gose chiserikali chechi county na boigo chibesa chiri chirabe chigotoma gose chatumirgo cha sechi serikali chiyo chechi county
Even if they wanted, nobody has the capacity to roll back devolution. They resolved, we will pack them and allow track 2 interventions between now and the next IBEC. Disbursements, I think we've done well. Just a month or so left. We might not give the June money before the financial year ends. We roll it over. We have a few other things around. We need to make a decision on county government additional allocations Act legislation, because it is delaying absorption of development partner funds. We need to look at how we can cut down on that legislative period, which is quite lengthy, and it is affecting service delivery by county governments, and the other things that will be raised. But please don't worry. When you see differences of opinion, it's just normal, and we are doing extremely well. For a 15-year-old devolved system, we are in a perfect situation, because even very old devolved systems are still struggling with consultations. Muraiwe kiama kire gia DCP musikeriga tigeshagwa nigo asiorebuna Jumatatu egocha tariki 30 mutinyo yoiga ere amonegatia baraikuranse miri kuyemire serikali gose upinzani nigo barache gocha orugongo rwa gusigatia abo musike Kalonzo Musyoka yore muraiwe kiama kire kya wipa nabo igo Dr. Fred Okengo Matiang'i yore neganga yugo chikorekero kiburaiwense asobochori bori mutwe bo mwaka 2027 bukwana ase egekero negesa kiaba Masai igikaro kya korekana ase obumenyo bwaye bumanyikaine buna wa Mnyoro residence imeye county area ya Nyeri ligathinigo akwa siniga kwanira omuyega wogo chengera ekiame kigia DCP uyura chokorekana omutinyo gatano na kabere tariki 5 na 2 guso mutinyo gocha ase boigo ateba nigo akwani nabantu kora Mount Kenya na nigo ari nechi namba kinene cy'abantu abarachi kumubwatisia ase osarachi kumubwatisia ase bochore bore mote mu mwaka 2027. Time and tide waits for no man. Jua haigojei mfalme. Wakati ni hii. Saa hii ndio tunaunda serikali. Sisi tutakuwa Narok tariki 30. Tutakuwa na Kalonzo na Matiang'i wa Malwa tukielekea Kisii. Tutasimama hapo kusalimia watu ya Narok. Si ndio? Narok town. 30th Jumatatu ijayo. Hii chama yenu ya DCP naomba mkikubali. Sherehe ya kulonchi hii chama yetu tulitaka tufanye Nairobi. Kasongo akakataa. Mimi naomba mkikubali kama viongozi hii sherehe ifanyiwe kwa Wama. Hiyo sherehe sasa kutafutwa kiwanja private, kwa sababu pia unajua tukifanyia kwa Wama, huyu Kasongo amezoea kutumia wahuni. Sasa kwa Wama kuna mtu anaweza haribu sherehe. Sasa DCP ni chama yenu, sherehe ni yenu, mkaribishe wageni na mulinde mkutano. Hii serikali inakuja, Wama tuude pamoja. And our numbers are good. And numbers don't lie. Sindio? Na hapa kwetu vile mimi nimefanya kazi hapa nimemaliza. Kazi ya mlima nimemaliza. Mimi sina kibarua hapa nimebakisha. Kazi yangu ni kutembea. Ile kazi mimi nafanya hapa ni moja tu. Kitu inaitwa voter turnout. Ile mlima tutafanya vile tulifanya 2007. Ekero serikali egendrete kurwania irikwaneke bunango kore segi chugo sara omwana omunyoroka imeyensi ya Kenya nigo igati ya barai kuro siniga barai kure county ya Garissa babwatirisire serikali ase babere bagukwanira obube bwo sara omwana omunyaroka. Watoto wanakufa, maternity iko juu, rate ya ukeketaji
Garissa County uko 83%. Hiyo ni mingi sana, inamaanisha wasichana 10 wakiwekwa mahali, wasichana 8 washapitia ukeketaji. Hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo tunasema wasichana wetu Mwenyezi Mungu waliwaomba vizuri, na kidini tumejumulisha masheikh mara nyingi, na wametuambia haiko kwa Quran na hadithi, pia kuna khilafu mara nyingi sana. Kwa hivyo tunawaomba masheikh wetu pia wakuwe na msimamo dhabiti. Hii ni dhulma ya kijinsia, dhulma ambayo inadhulumu mama, inadhulumu msichana, inadhulumu aina yoyote ambayo jinsia ya msichana yoyote. Sisi kama wanaume, baada ya kuhamasishwa na kuungana na vikundi kadhaa ambayo inahamasisha watu kuhusu FGM, leo hii tumejua kwamba hakuna dhulma. Chabuto kire chitageka Ikomi na isano igore Chinsa Ikomi chabono maragobo mwanchwa muri Getembe TV ayo munayana mange mukati enok na chokoretera ibere na woigo inye chobotkubarero toskare banna basandari nere twaringe nere kurase studio kabere orokwene kebuna chibichana marengo ikrachira senchira yobo ikranu veni Nyaboga nere onkonya kurase munari wo manyera nchibuna butambe ngatra Nyaboga tumrane ritkorea angi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati rolling mills iluko ya buatuka uchase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria mabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na woigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasaje kurigiria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagakolemiremo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebererie kende gensi uragania bagotebererie company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unamono babwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate yigani kabwate chikala buna bone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex muyumucho yigo busongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere sibwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silva Care ni nyagitari yekerero asumuki ubusungu